Manusema sikite kabi. Salamata na sombang kapia su munara tatahuran naum su kanal YouTube YKB Beraksanya. Pembawasang kita suara seini manda ke elokarong propitune burang hente tahun 2022 kabaking borarong buka Yohanes Sumotong pasal karuane ayat kapitune sarang kaperwasane tatembo mobiah surang tualaga arawena sabawihing skite suara seini kabaking borarong buka Yohanes Sumotong pasal karuane ayat kawarune kira ini bawerane mani engkerene henge tangku takut ni wohe ini maraing buhu batu katuride ikasilo subatangi Kristus arabi suka kakoa ikamene ukararandunge seng kakak pago heringang utuala ge kahangang seng susenang jama atu mau kekendaga surarung areng mau Yesus Kristus pekaka kendaga ningang pebawinsi mangarene tabida eng duam beka gambar udoite neta tentang kate wirudareng sengkaraeng suka bitau mata mang tatape sengkarareng derua pinilai ini ku apang tau mata biah pinilai ini mang dudingang waring wene ke bitau mata tatape gegelikang loahe bau gu memilih sembau bau pinilai ini papateng mau Yesus suka lukuruise mangarene kai puri supu bawinsi tau mata sumau Yesus katewe susumbekane papatene kai nakoa tatiala kakendaga sukebi tau mata waring wene isaing mengaku tumatore lempang mau Yesus maraing tumore kakakoa mau Yesus papatene na mata kebihaging kawasang kararendu ku makoa sasenda senang tualaga pebawiyah suturadang kapulung luata sesane tetau pebawiyah buhu natihu bukaranu semah lai pekaka kendaga sembau suwarine ku hinong kuateng supatiku pebawiyahu tau mata mangimang tau sahani bari nek beketai areng kai laingata sikite mangarene isai kite kere apa tatu ikite pabawiyahu tau sahani kai tau mata mababiyaha sutualaga lai hanes mababiyaha me ke kakak kendaga kebi tau mata tawe apa peta tentang ini tentiro ini hinong ipo baru hinong koateng batu sutempong ikite tawe nekoa apang nikoa umawu Yesus na sia-sia arau tawe na baraguna pebawarong pakapapia mawu Yesus atau hemane amin. Sarang ini pengangendungan kita suara seini abe kiburei melike ningangu subscribe ningangu pahia sutomata warine uwaringu mako ene ikite seng sadia dengan bahagian surarungu pelahabar Injil su kanal YouTube YKB mau dumendingang sikite kebi manun semah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.